Nĩ igongona rĩtabanirio barabara-inĩ ya Lumumba taũni-inĩ ya Nyeri, kurugurio kwa mutaratara wa marihi utaratumira mbeca baribari. Na minista wa kigina kaunti ya Nyeri Robert Thuo akiuga atĩ mena mitaratara ya kunina ungumania mirogotera-inĩ ya mbeca. Tunataka kumalizia na CCTVs. Kwa hivyo ukiingia Nyeri ukipaki gari yako, gavana akiwa kwa ofisi atakuwa akiona vile wafanyikazi wanaeleza kazi. Nake gavana Mutahi Kahiga akiuga atĩ thirikari yana mũbango wa kugerera kigina kiria marogotaga nginyagia bilioni 1.2. Pesa tunazozipokea kutoka kwa treasury zimepungua kwa milioni 160. Sasa ikatubidi katika bajeti tunayoifanya, badala ya kusudia kuchukua bilioni 1, tukasema tutachukua bilioni 1.2. Gavana Kahiga ni athiete na mbere kuga atĩ mutaratara uyu wa Nyeri pe ni ukuhuthia marihi, kuona mundu no arihire o haria ari, na kuona makiria andu 90 harĩ 100 mena thimu. Hata sasa nikisema kila mmoja atoe simu yake itapatikana. Basi tulipoona hivyo tukaona kweli ni vizuri turahisishe malipo yote. Na speaker wa bunge ya Nyeri John Kagucia akiuga atĩ nĩ megũtigĩrĩra atĩ mbeca cia mũingĩ nĩ irarutithio wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tumeanzisha kamati ambayo ni ya kuangalia hali ya implementation ya fedha katika mashinani. Tuko na kamati mbili, moja ni kamati ambayo ya implementation na ingine tumeanzisha juzi ni ambayo tunaita County Ward Development Fund Oversight Committee, ambayo itatusaidia sana kuangalia ile pesa tunaokota inaenda katika wadi, inafikia wananchi katika grassroots. Na rĩu wĩ kaunti-inĩ ya Nyeri ũkĩenda kũrĩha igoti kana ona kũrĩhĩra ngari yaku, ndũrĩbataraga gũka kĩbanda-inĩ ta gĩkĩ kana ona mbeca baribari, ũrĩbataraga o thimũ yaku. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ taũni-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.